Pamirsa realisasi cakupan vaksinasi rabies ring Kabupaten Tabanan sampun memargi 17% kantos 15 November sane lintang. Pemargi nucap sampun ngelangkungin anceng keilmuan 17% ring sejroning nambakin panglalah kasus rabies. Pemargi nyane sampun puput ngelangkungin anceng sane ketetapang ring tengahing Desember sane jagirau. Anutin data ring Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ring bidang peternakan dan kesehatan hewan, estimasi populasi hewan penular rabies HPR, wenten 6 talian ukud saniwada ring samian kecamatan. Saking wilangan inucap sampun memargi 17% utawi petang dasan tali ukud, inggian vaksinasi rabies ring asu wenten petang dasa talian ukud, meng wenten sama 24 ukud miwah wanare aukud. Lianan punika yening selain realisasi vaksinasi rabies sawilang kecamatan, tambih samian kecamatan ring Kabupaten Tabanan sampun madrebe realisasi ring langkungan 16%. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Gede Eka Parta Ariana Mausang, capaian vaksinasi rabies langkungan 17% sampun ngelangkungin 17% saking estimasi populasi ring sajoning nambahin panglala rabies. Saking kanan inucap kauningin panglala rabies ring Tabanan sampun kekan tenang ranjing fase aman. Cakupan vaksinasi rabies langkungan 17% puniki sampun kepanggih ring bulan November sanis patutnyane ring bulan Desember. Punike mawinan kramane ngicenin penampen becik ring pemargi vaksinasi rabies ke Banjar-Banjar oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan. Tios punike tim utawi vaksinator akehan kaulengang ring sawetara genah parikrama. Rauhe mangkin kantun maut saha ngerajakang fase aman saking kasus rabies ring Kabupaten Tabanan. Krame sanin wenang HPR sida mertenin becik tur nenten ngelebang ubuhan ipun. Tias punika yening krame sanin wenang HPR wenten sane kaluputang sadurung nyani sida rauh langsung ke suang-suang puskeswan untuk ngelaksanayang vaksinasi. Manik bisnis Bali nguning ayang.